Manipur Top 20 News na tungan-tungan ba reliable source hindi ko tsarga. Mata-matang di oiba maru oiba ipaw sing patok kan jari. Ngasi jungi tarik taraga mga mandinumit ki ipaw singi update bijari ahan ba update ta Manipur na tamdogba Manipur ki lanjal palising tare jauna refugee lising nifurongi damak Mizoram da cheng 1 balupa crore tarapi lagani Minister MLA su maraleba singdi logi chara phangani CM matu ka pagi thoong hangdun leiba ngamloi lo sidiko mihat pasing fari fawwa haksang taruk lauroi laiki deba singi loinabi nan local amana army ki brigadier amagi gari sarga Kanipuram le DGP ki akan bawapam security the attack tawlabadi kut hangani mahuk sagi phibam hanjalakchu fawwa operation sathagani DGP paw santokna pijari ahan pawda minister MLA singsu maral leiba singdi logi charak phangani CM matu ka pagi thoong hangdun leiba ngamloi lo sidiko mamang thagi taraga hundoida koki khul oiba Lailon Bafi dagi mamit amasung makut pulaga fadun pukra matung hasigi taragi nungthilda asi baksang oina phangkiba Pastor Aniyaw na nagamisam taruk hakibagi case investigation sa tanana ba NIA da sinakre haidna Minister Werbasu MLA Werbasu maral lairam na ba kuding maklogi matung ina charak phangani haina Chief Minister YKM sana phungdokre wapam asi Prime Minister Narendra Modi na luchingba NDA lenga na chahi taragani toy mapung fana lenga par padagi amati Prime Minister na khwaidigi hena sangna thopuba elected Prime Minister Orpaga Mari Lena ngasi Chief Minister ki Secretary ki Darbar Hall da pangtukpa pawgi mitunda wapam asi phungdokibani pawmi singi wahang makhatana pakumda Magna hai miyamna penadabaki lenga ta demand kya torpa mati lenga ta taina bahayasi mahuksani adubu aikoi kudimaki matakta lo lairi nagamisam taruk hara matungda hakibaki case hijinana ba NIA da sinakre maralaram kudima MLA Minister Werbasu logi matung ina jarak phangani haki kuki Werbasu maitei Werbasu amasung nagagi Werbasu lona yadam ongda kulai finally bakya asi disarm tawdi fawo Manipur ing tappa legada mande maramasina lona yadam ongda pariba kulai sing phagat na balenga na security meeting kya pangtokre amasung disarm tawna na bakanna onari haiki Manipur CRPF ki Cobra Battalion ani lakani tormadu ohum oina laklagani masigi manungda amati tunglare loinana state asigi lamit to meet ka susinana ba training kana sathari hairi amromda Prime Minister Narendra Modi na lusinga ki balenga na chahi taragani toy mapung phar paga mari lenana union lenga na Manipur gi aifana ba aikala pathabak singbu Chief Minister na hungna ningsingduna singthaki Chief Minister na hai Manipur ki sanari single laiba matik mayai sing yenglaga laipa asigi ahan bo oina National Sport University ama Prime Minister Narendra Modi gi lising makhada Manipur da handokle Manipur miyam na wana tankiba ILP kumja 2019 gi December thadagi state asida jana halakli masigi matakta INS Infal India Navy da commission tawkibana chingba achievement kya laikre Jiribam Tupul Infal gi railway line asi kumja 2028 fawda losina naba pandam thamli hanasu pawmising da phungdorki amaromdana DGP gi akan bawafam security attack tawlabadi kut thagani mahoksagi phibam hanjilaktiba fawba operation sathagani DGP thasigi amadagi Manipur gi anoba DGP gi thawpurakliba Mukesh Singhana Kangkokpi Senapati amasung Infal East District Police Station headquarter da chatuna district sing asigi rank and file laiba police personnel singam mifam pangtukna law and order ki phibam review tawkra matung arang Bisnupur amasung Susapur district police headquarter singda susatuna hojik chathariba security operation yauna IDP singbu khunda laita hanabagi damak thabak amasung law and order ki phibam sing review tawkre hari khongchat asida DGP na khulai paiba lamhenda singda akan warning tawrutuna operation ki thabakta police personnel singda hena mangjil thagadabani kanagubana khulai paiduna lobu makuta pasinana bokon raklabadi makoi mathakta akan bathabak lakut kadabani makoi bilogi matung ina mayak nagadabani khulai paiba sing phagat kadabani kanagumba singna ikhoida nongmai kablak labadi isa ngatu po oina handuna kapadabani amasung Manipur da mahok sagi phim hanjilakti fawba manglil thana operation sing sathagani haibagi pautak piki ongjang asigi manungchana DGP na army CRPF amasung AR gi mahut sinna makok thong official sing amasung CSO gi mioi sing dasu mifam pangtuki DGP gi pham purpadagi hanbo oina chakiba Susampur gi khongchata army amasung paramilitary gi official singa district astel lariba security gi phibam amasung chathariba operation sing gi matangda paudamki Manipur da tangdu leitaba hanjin hanak nabi damak civil society singasu mangjil thana thorokna puruk masal gi marakta put songna duna lerak pakena basing lehendana ba khona gadabani aran ba pauna ungkatna ba tholakna ba police ki maike degi social media gi platform singna aran ba masung wakai pongdorpa tingna ba kupna yengchili hanasu pongdorki district police ani gi official singa pangtho ki ba mihumda haujik pauda quran ki ba kuchukalai singi manungda cha da homra rom pagatle lemhauliba singsu mangjil thana recover tawna ba khona gadabani habigi pautak piki Manipur na counter insurgency operation amasung anti drug operation singda maru aina hakchin bam yeng thamgadabani ai bagaloina investigation ki thabak
थुजिलहनबगा लोइनना HI की केस सिंगसु अतु मतमदा डिस्पोज तौननबा होनगदबनी हाबिगे पाउताकसु पिखि हरि मणिपुर की कमदौबा मणिपुर की लांजलक पलिसिंग तरेत यावना रिफ्यूजी लिसिंग निफु रोंग की दमक मिजोराम द चेंग वान नबा लुपा करोड़ तरा पीरगनी हरि मे अहम 2023 दगी मणिपुर हौरलगा हौजिक फाव स्टेट अमसुंग यूनियन लेंगाकना वारसन प्रोक्टिबा तमथीरबा कांगलुक मसिगी लालगी थौदोकसिंग मरम ओइरदुना युमथंगनबा मिजोराम द लांजनक स्टेट अदुदा चंजाफम लौदुना लेखलिबा मणिपुर दगी IDP सिंग लिसिंग तरेत लोम यावना म्यांमार अमसुंग बांग्लादेश दगी संगसेलकपा रिफ्यूजी सिंग पुन्ना मियोय लिसिंग निफुरोंगी चेंग वाननबा यूनियन लेंगाकना लुपा करोड़ तरागी सेंफम पीरगनी हाइना लाउथोखरे वाफम असि यूनियन लेंगा की माइकेदगी ऑफिशियल ओइबा चेरोल अमा थोरक्तुना ngarang लाउथोखिबनी यूनियन लेंगा की माइकेदगी मिजोराम गिदमक अचौबा टेंगबांग असि पीरगनी हाइदुना लाउथोक्त्रिङैगी मांगोइनना हौखिबा इराई निमित्ता मिजोराम की चीफ मिनिस्टर लालदु होमाना होम मिनिस्टर अमित शाह उनदुना मिफम अमा पांथोखि मिफम अदुदा हौजिक मिजोराम द मायोनरिबा मणिपुरदगी लांजलकपा IDP सिंग अमसुंग बांग्लादेश अमसुंग म्यांमारदगी चेंसलकपा रिफ्यूजी सिंग की मतांगदा लालदु होमाना होम मिनिस्टर द मरिक जुम्बा वाफम फोंदोखि पुन्ना मियोय लिसिंग निफुरुम ओइबा रिफ्यूजी सिंग असिगिदमक मिनुंगसिगी मखादा लखपम थोप थबक लखलपदा मिजोराम लेंगाना अचौबा पोलुम अमा कोकथोंगारे हाइबा वाफमसु फोंदोरखि वाफम सिंग असि फोंदोकलदुना चीफ मिनिस्टर लालदु होमाना मिजोराम की ओइना अकनबा रिसोर्सिंग लेजरिबा असिना मतेंग ओइदुना मिनुंगसिगी मखादा यामलबा रिफ्यूजी सिंग असिगी संजफम पीरी हाइदुना यूनियन लेंगा की माइकेदगी मखोइगिदमक एहनबा टेंगबांग मथौ तारे हाइखि अमरोंदना नन लोकल अमना आर्मी की ब्रिगेडियर अमगी गाड़ी सारगा कानीपुरम लहरी असम की तिनसुकिया मागेरिता की हिजुगुरी ग्राउंड की नन लोकल अमना आर्मी ब्रिगेडियर अमना सिनबा फ्लैग पोस्ट अमसुंग स्टार नसिंग हापसिंदुना सेमसिन साजिलबा कार इनोवा अमदा कानीपुरमदगी कंबाइन फोर्स न फाखरे थगु असिंग असि अयुपुंग मापलरों तारपदा सेनापति डिस्ट्रिक्ट की टी खुलेन पोस्ट ता थोखिबनी पोस्ट असिदा महौसागुमना हुमद्रागा निपान CRPF की डी कंपनी चामगा सुपना मापन CRPF की बी कंपनी की क्विक एक्शन टीम अमसुंग तरागा तरुक AR की कंबाइन फोर्स न नेशनल हाईवे नंबर 2 परिंदा फ्रेसिंग अमसुंग चेकिंग चथरिंगैदा आर्मी की ब्रिगेडियर अमना सिनगदबा फ्लैग पोस्ट अमसुंग स्टार थेटपा कार AS 23/AK5541 असि स्क्वाड गाड़ी अमत याउदना कार असि कतुमक लाकपदगी चिंगदुना वेरिफिकेशन तौननबा खामलुबनी हाइरी गाड़ी अदुबु तौकिबा ड्राइवर अदुगी ममिंगना असम की तिनसुकिया मागेरिता की हिजुगरी गांव की तराकेश्वर चही निफुगा मंगा अपोपा राउदियो सिंहा कवि हाइरी गाड़ी असि चेक तौबदा नेमपेट अमगी ममाइदना आर्मी हाइदना थारगा अतोपा ममाइ अमदना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हाइनसु थारंबा थेनकी हाइरी गाड़ी असि खामदु चेक तौबदा मसिगी बॉडी कंपार्टमेंट अमदा अमसुंग तुंग थंगबगी ये थंगबा थोंगी मनुंगदा योमलबा प्लास्टिक की अरुंबा यावरगा किलोग्राम तरागा मंगागा दशमिक चहुंगा यांखै लुंबा कानी मयोम तरागा तरे यावरमनी हाइरी कानी यावरमबदगी मियो असि फारगा मखाताबा लीगल एक्शन लखनना सेनापति पुलिस स्टेशन दा सिनखरे गाड़ी असिबु थरुलेबा मियो असिदगी मोबाइल फोन अनि लुपा 5,000 रोम यावरमबा अमुबा मचुगी वालेट अमा पान कार्ड अमसुंग वोटर कार्ड अमसु रिकवर तौगी हाइरी अमरोंदना मिहापसिंग फारी फावबा हक्सांग तरुक लौरोय लैखिदबसिंगी लोइनबिसिंग ममांग थागी तारा हुमदैदा लैलोन वाइफै खुलदगी ममित अमसुंग मखुत पुलगा फादुना पुखरा मतुंगदा मिहाथिना हाटपदा चेनबा कुकी त्योरसिंग लेंगाना फारी फावबा नागामिसम तरुकी हक्सांगसिंग लौरोय हाइना लैखिदबसिंगी लोइनबि अमसुंग इमुंगी मियोसिंगना फोंदोरकै थौदो अदुदगी हौजिक फावबदा मखान खुलगी चर्च अमदा हांगबा रिलीफ कैंप ता चंजफुम लौरुकलिबि लैखिदबा पेरोन विंग ह्यूमाई की लोइनबि लुखोलियु ह्यूमाइन हाई एकोगी इमुंग असि थबक सुरगा हिंजबनी लेंगा की थबक तौबा याउदे लैखिदबा मपुरैबा दुबु इचानुपागी क्लास 11 की मिंग चनन बचखिबनी युमदा हलकपगी लंबीदगी फारगा पुखिबनी फार मतुंग महाकना टेलीफोन तरुकना एकोई तरुक लैलोन वाइफै खुलदगी फारे हरकी अदुबु करी मरंगी फाबनो हाइबगी पौकुमदी फंखिद्र हाइरी हौजिक सीना फंगलबसु ngasi फावबा अहाकी इपुरोबु हलकीगनी हाइना ngairi हाइदना खुलाई पाइदबा मिचमबु मकक मकक ककलगा हातपंगंबा मियोसिंग अदु मी मरकत लैबा सा मखल अमनी मिहाथिना हातुक पीबना इपुरोबगी मसक फावबा खंगबा ngamdre हारकी मखोइबु नुमित कुनगा तरुकनी लोसिंदुना थंबदा लेंगाना मतम चाना थिदोपा ngamdraga असिबा हक्सांग ओना सिनरपा यानिंगदे एक फाकिबगा एहनबा सेक्युरिटी पर्सनल सिंग थाजिंदुना हिरमलबदी मखोइ तरुकी थवाइ कनबा ngamba yai हारकी लैलोन वाफै कुकी कुंजा सिंग असि मतम सांगा चामिन थमिनदुना लैमिनरकिबनी मखोइ तरुकपु कुकी टूरिस्ट सिंगदा सिनकिबगी थौदोक लाइबक्तिबनी हारिदुना इपुरोइबगी अचुंबा वायल फंगलदबनी जस्टिस फंगरी फावबा हक्सांग लौखिरोय हारकी अमरोमदा लैखिदबा दिलीप ह्यूमाई की लोइनबी विनिलियु ह्यूमाइन हाई इपुरोइबदु इचानुपागा पुन्ना फाकिबनी नुपी तरागा निथोय थादरोकदा फाजिलुबा अहाक अमसुंग इचानुपीसु यावरकिबनी एखोइ फा मतमदा CRPF पर्सनल सिंगसु लैखिबनी मरमसिना खोंगलैथुना माइकै अहुमदगी ऑपरेशन चथरमलगदी कनबा ngamgadabani adubu thabak asi pangthokide
ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯗꯤꯄ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯦꯝꯆꯥ ꯀꯤꯞꯒꯦꯟ ꯃꯣꯔꯦꯜ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯐꯝ ꯊꯥꯗꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯊꯣꯛꯇꯅꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯆꯦꯟꯅꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯀꯟꯕ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯁꯤ ꯇꯧꯕꯗ ꯁꯣꯏꯈꯤꯕ ꯌꯥꯎꯔꯕꯁꯨ ꯉꯥꯛꯄꯤꯒꯅꯤ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤꯗꯨꯅ ꯁꯦꯌꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯁꯦꯕꯥ ꯇꯧꯖꯅꯕ ꯑꯣꯏꯖꯒꯦ